Goeiemiddag dames en here, ek verwelkom julle almal vandag hierso by ons Middelande Storie en Vetveeveiling. Dames en here, ek hoop julle geniet die nag saam met ons hierso. En dames en here, ek wil ook aan ons Meerkatspan ons verwelkom hierso en almal aanlyn. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons waardeer dit daarso baie. Dankie. Dames en here, net so voor ons begin met die veiling, kan ek vir julle vra asseblief, ons gaan net die opening doen. Ek gaan net vir Johan Swart oorhandig. Hy gaan vir ons gou die opening doen. Baie dankie. Kom ons sluit net die oë. Liewe Here, baie dankie dat ons vanoggend met dankbaarheid na U toe kan kom. Here, dankie vir 'n goeie aanbod vee op die veiling, Here. Here, ons spreek lewe oor hierdie veiling. Ons spreek Jesus se bloed uit oor die kopers en die verkopers en ons dankie vir die goeie reën wat geval het die afgelope ruk en net dankie vir U goedheid en guns. Amen. Dan sê jy baie dankie Johan. Ek wil ook aan my verkopers welkom heet vandag hierso. Is lekker om julle ook hierso te hê by ons. Baie dankie. Dames en here, dis vleis sentraal se normale termes en voorwaardes geld, streng kontantstreng EFT tensy voor 'n vanders gereël. Daar sal 15% BTW betaalbaar wees op elke lot of item vandag. Dames en here, ek hou ook vir myself as afslaer die reg voor as daar 'n dispuut is oor enige lot of item om daai spesifieke lot of item net weer van vooraf op te veil. Dames en here, almal weet nou al min of meer hoe ons veilings werk. Die diere word per kop opgeveil, maar ons werk om terug na R1 per kilogram prys toe en ons weeg die diere weer met laai. En jy sal daar volgens ge-invoice word. Baie dankie. Dan sê jy, dames en here, ek dink ek het al die reëlings deurgegee. Ons kan maar aanbeweeg. Ons kan met die veiling begin, dames en here. Ons gaan by lot nommer 1 begin, by die skaap, en daarna gaan ons net so 5 minute, 2 na 5 minute breek toe gee, en dan gaan ons met die bees begin. Baie dankie. Dames en here, lot nommer 1, lot number 1, dames en here, 380 Dormer en Merino kruislammers, en dan is daar ook Witdorper en Merino kruislammers tussenin, dames en here. Gemiddelde gewig van 30 kg, dames en here. Hulle is ongespeen, hulle is ongeskeer, 4 maande oud, is jong lammers hierdie, dames en here, in Somerset Oosterstrikkie so. Dames en here, lot nommer 1 en 2 is by dieselfde boer. Lot nommer 1 en 2 is by dieselfde boer. Ek veil lot nommer 1 op hierso. Right, dames en here, kwaliteit hierso. Kwaliteit soos julle kan sien also. Lot nommer 1. Right, dames en here, wie sê R1,800, dames en here, wie sê wat sal vir R1,800 nou? 1,800 per down, dames en here, wat sal vir R1,800, dames en here, wie sê is daar by 17 now? At 177 per down, dames en here, wie sê wat sal vir R1,700, dames en here, wie sê 17 thank you sir. At 17 on the floor, yeah. At 177 per down, 17 per down, 17 per down, 17 per down, 17 now. At 17 20 now. 17 20 30 30 got 17 30 40 now at 17 40 40 got 17 40 40 but now got 17 40 but now 50 at 17 50 but now got 17 50 50 got 17 50 but now got 17 50 60 now at 17 60 but now got 17 60 60 but now got 17 60 at 17 60 17 70 now got 17 70 17 70 but now at 17 70 now 17 70 but now no mystery secret saw oh but Dyson 770 so got 17 70 but now got 17 70 at 17 70 but now got 17 70 but now changing the best to 5 at 177 but I got 177 but I got 177 but now asking 5 at 1775 got 1775 but I got 1775 but I got 1780 1780 get but I got 1780 but I got 1780 but I got 1770 1785 1785 I got 1785 I got 1785 but I got 1785 now 1785 ladies and gentlemen, are you all out and done at 1785 once 1785 twice? Are you all through? Are you all done? At 1785 en hy is weg daar so baie dankie. Koper nommer 153. Dan sê hy, dames en here, lot nommer 2, lot nommer 2, selfde plaas hier so, dames en here, 133 stoorlammers, dames en here, dorper lammertjies hier so, 33 kg gemiddelde gewig hier so, 4 maande oud, selfe plaas, hier so ons hulle nou 133. Right, dames en here, wie sê R1,700 nou, 170 ja, op R1,700, dames en here, wat silver R1,700, 170 ja, at 177 now, dames en here, wat silver R1,700, dames en here, asking 16 now, R1,600, dames en here, wat silver R1,600 nou, 1,600 now, op R1,600, dames en here, enige belangstelling is op R1,600 nou, 16 now, R1,600, dames en here, wat silver R1,600, dames en here, wie sê R1,6 now, R1,600 now, 16 thank you sir, at 16 asking 10 now, wat silver R1,600 nou,
at a 16, but now at a 166, but operation 600 is 1,600 operation second 16, but now at a 1,600, but now operation 600 now at a 116, 10 at a 116, 10 at a 116, asking 20 now at a 116, 10 at a 116, 20, 20 at a 116, 20 at a 116, 20 at a 116, 20 at a 116 now at a 116, 20 at a 116, 20 at a 116, 20 at a 116, 20 116 now at a 16, 20 asking 30 now 16, 20 at a 16, 20 but at a 16, 20 at a 16 sa Dyson 620 sa at a 16, 20 at a 16, 20 at a 16, 30 at a 16, 30 at a 16 now at a 1640 at a 1640 40 at a 1640 40 at a 1640 40 at a 1640 sa 1640 40 at a 1640 40 at a 1640 but now at a 1640 at 1640 ladies and gentlemen your attendant at 1650 at a 1650 now at a 1650 but at a 1660 now at a 1660 sa at a 1660 but now at a 1660 now at a 1660 but now at a 1660 now 1660 at Dyson 606 division dames en heren Sigrid at 1670 now at a 1670 at a 1670 70 at a 1670 but now 1670 now at a 1670 at a 1670 but now at a 1670 at a 1670 but at a 1670 now at 1670 now op Dyson 670 is Sigrid op Dyson 670 now 1670 once 1670 twice all through all done at 1670 ons is so klein bietjie kort daar so ons gaan met jou praat na die tyd baie dankie 5022 dames en heren lot nummer 3 lot nummer 3 en lot nummer 4 is ook by dieselfde boer lot nummer 3 en lot nummer 4 dames en heren 200 Merino Dormer kruislammers dames en heren 32 kg gemiddeld hulle is gespeen hulle is in die voerkraal dames en heren weer eens bitter goeie kwaliteit hierso 4 maande oud dames en heren wie sê Right, dames en heren, wie sê 1800 nou, begin met op 1700 dankie, at 177, but I got 177, got 17, but I got 17, got 17, but I got 17, got 17, got 17, but now, 1800, got 17, got 17, but now got 18, got 17, but I got 1800 now, 1000, got 17, got 17, but now got 1800 now, 177, but now 1, but yeah, at 17, got 177, got 17, but now got 17, got 17, but now 1800 now, at 1710, 10, got 1710, 20 now, at 1710, got 1720, 20, got 1730, 30, got 1730, 30, got 1730, but now at 1730, 30, get 1730, 30, get 1730, 30, get 1730, but now at 1730, 30, get 1730, sir. Dyson 700 and data at 1730, 30, get 1740 now online at 1740, 50, at 1750, but I got 1750, get 1750, but I got 1750, but I got 1750, at 1760, at 1760, but now 70 now, 1760, at 1760, at 1770, at 1770 now, 1770 on the floor, yeah, at 1780, 1780, but I got 1780, but now 1780, get 1780, get 1780, get 1780, 1790, at 1790, negative 1790, at 1790, negative 1790, better than 1790, but now 1790, 1790, negative 1790, better than 1790, in Dyson 790 now, at 1790, negative 1790, but now 1790, Dyson 790 is all, 40th year. 1790 for the second time. As julle almal klaar dames en here op 'n 1790 hierso. Over al dan 1790. Ons is so klein bietjie kort daar so ons kom terug na hier toe. Baie dankie. Lot nummer 4 is dieselfde plaas as lot nummer 3. 90 marine lammers dames en here 29 kg gemiddeld gespeen in die voerkraal dames en here jong lammers hiervoor. Kwaliteit 4 maande uit. Right, dames en here we say. Right, ladies and gentlemen, dames en here we say. Dyson 7 now, 17 now, and 177 now, dames en here we say. 17 16 now, 16. 1680, and 1680, but I got 1680, take it 1680, but I got 1680, take it 1680, yeah. 1680, take it 1680, but I got 1680, take it 1680 bid. 1680, take it 1680, but I got 1680, take it 1680, but now 1680 on the floor, yeah. 1680, at 1680, take it 1680, but I got 1680, take it 1680 bid. At 1680 now, Dyson 630 so at 1680, ladies and gentlemen, are you all out and done at 1680? 1680 all through, all done, no more, at 1680, 145, ons gaan net met hom praat daar so, baie dankie.
Dames en heren, lot nummer 5. Lot nummer 5 en lot nummer 6, dames en heren, is buurmanne. Hulle is langs mekaar, dames en heren. So is lekker 500 lammers by mekaar, dames en heren. So lot nummer 5 is Dormer kruislammers. 32 kg gemiddeld, daar was net 'n fout. Hulle is 32 kg gemiddeld. Op die katalogus het gestaan 33, maar hulle weeg 32. Hulle is gespeen, hulle ken kruipvoer, dames en heren. Hulle kruip hulle is 3 maande oud, dames en heren. Top kwaliteit, 30 km uit Kraddock uit, dames en heren. Moenie foute maak hierso nie. Dis regtig waar besonderse lammers hierso. Dis lot nummer 5, lot nummer 5. Right, toe dames en heren, wie sê 1900 nou. 1000 nou. 1800 dames en heren, wie sê 1880 Benagra 180 Benagra 1880 now 1880 now 1880 1880 now at 1880 Benagra 1880 ja 1880 rand dames en heren series op top kwaliteit lammers is 1880 now op 1880 rand dames en heren series at 1880 ja 1880 rand dames en heren series 1 bit 1890 Niagara 1890 sir 1890 now at 1890 1890 but Niagara 1890 based on that 1890 but Niagara 1890 but now 1890 1890 but now operation 890 is ons almal kant en klaar is op 1890 is vir die eerste keer 19,900 1,000 but operation 900 no 1,000 but operation 900 is at 1,000 but operation 900 no 1,000 but operation 900 now asking 10 1,900 but operation 900 now 119 now at 119 10 at 119 is quality is on I'm sure it is 119 10 at 119 but now 1,910 10 at 119 10 at 119 10 at 119 but now 119 operation 910 is a series but 910 rand dames en heren klaar om die op 910 1920 now at 119 20 at 119 surely now at 119 20 at 119 20 at 119 20 at 119 but now at 119 119 20 at 119 20 at 119 20 at 119 but now at 119 1920 at 119 20 but now I'm asking 30 now at 1930 30 at 1930 30 at 1930 30 at 1930 30 at 1930 but now 1930 at 1930 30 but now I'm series at 1930 30 at 1930 30 at 1930 but now operation 930 is at 1930 ladies and gentlemen are you all three and all done more at 1930 is julle seker is dames en heren op 1930 at 1930 are you sure dis kwaliteit is dames en heren 1930 once 1930 twice all through all done en dis weg daar so baie dankie 1930 koop per 5016 ek sê vir baie dankie dames en heren, lot nummer 6, dis net by die buurman, dames en heren, die merino lammers is al 200 van hulle, 32 kg dames en heren, gespeen, hulle ken kos dames en heren, hulle is ongeskeer, hulle is 3 maande uit dames en heren, 30 km uit die dorp uit die so. Soos julle kan sien, kwaliteit weer eens hierso. Right, two dames en wie sê 1800 nou, 18 now, 1880, at 1880 Benagra 1880, Benagra 1880 Benagra 1880 now, 1880 Benagra 1880 now. Operation 180 rand dames en 1880 Benagra 190, at 190 90 at 190 90 at 190 Benagra 190 sa, 1890 now, 1890 90 Benagra 1890 now, at 1890 now, 1890 sa. At 1890 but now 1890 sir 1890 rand dames en heren series operation 1890 is kwaliteit lammers hier soos julle kan sien meneer at 1890 operation 1890 rand dames en heren series operation 1890 now at 1890 90 but now dames en heren asking now 19 operation 900 rand dames en heren said 1000 and but operation 900 now at 1890 is julle seker so dames en heren vir die eerste keer 1890 as julle dood seker is, dames en heren. 1890, third law school, all through, all done. 1890. En dis weg daar so baie, dankie. 5012, ek sê vir julle baie, dankie. Dan sê dames en heren, lot nummer 7, 400 stoelnummers hier so dames en heren, dis
Doenie en Safon kruisings hier so dames en here. Doenie en Safon kruisings dames en here. Goeie kwaliteit lammers, hulle staan in die voerkraal dames en here, hulle is gespeen, hulle staan in die voerkraal hier so, hulle is nie geskeer nie dames en here. 31 kg gemiddeld dames en here, moenie foute maak nie. Hier is ons kwaliteit meneere, moenie foute maak hier so nie. Lot nummer 7, dis 400 van hulle in totaal. Right, two dames en here, wie sê, lot nummer 7 hier so. Right, two dames en here, wie sê, 18 now, 1800 nou. 1830, 30 down, dames en here, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, but now, base and out and direct now, at 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, but now, base and out and direct now, 1830, 30, but now, base and out and direct, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, but now, base and out and direct, at 1830, 30, dames en here, gespeenelis in die voerkraal hier so, beter kwaliteit gaan jy nie kry nie meneer, wie sê, 1830 now. Operation 130, 130, 30, 130, 30, 130, 30, 130, but now they send 130 is at 1830 now. They send 130. 1830. As julle almal klaar dames en here, 1830. Once, twice, all through, all done. Ons is so klein bietjie kort daar so, ons kom terug na jou toe. 145. Dan sê, dames en here, ons beweeg aan lot nummer 8 toe, so 260 Afrino lammers, dames en here. Hulle ken kry voor, dames en here, is nie geskeer nie, hulle is 3 maande oud, hier so weer eens kwaliteit lammers, soos julle kan sien in die video hier so. Afrino lammers, dames en here, 20 km uit Kraddock, hier so 31 kg gemiddelde gewig hier so. Right, two dames en here, wie sê, lot nummer 8 hier so, 260 van hulle, 260. Right, two dames en here, wie sê, ladies and gentlemen, dames en here, wie sê, 1830, at 1830, 30 banana, dames en here, wie sê, 1830, 30 banana, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, but now, over the Sunday, 1830 now, they send 130, 30, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, 30, 1830, but now, over the Sunday, 130 now, at 1830 now, over the Sunday, 130, 30, 30, 130, but now there is 130 so at 1830. Dames en here, dis kwaliteit lammers, dis goeie lammers hier so dames en here. 1830 is my bod. 1830 once, 1830 twice, all through, all done. No more for 1830. Almal klaar, almal deur. En ons weg daar so by. Dankie. 1830. $145 is my koper, ek sê vir baie dankie. Dames en dan beweeg ons aan lot nummer 9 toe. Hulle is 220 consortium lammers, dames en here, in Hofmeyer. Hulle gemiddelde gewig is 29 kg, hulle is gespeen, hulle is in die voerkraal hier so 3 tot 4 maande oud, weer eens kwaliteit hier so, dames en here, moenie foute maak nie. Right, two dames and we say, 1700 now, 17 now, operation 700 dames and we said 177 now, dames and we said 177 operation 700 now, at 1,177 operation 700 dames and we said 17 now. 1680, but 1680, 1680, but 1680, 1680, but 1680 now. Dyson 680 now. 1688, but operation 680 now. 1680, sir. Operation 680, 1680, 1680, but 1680, sir. Dyson 680 on the dams, there is a series operation 680, 1699, 1690, 17, but now. Operation 617, operation 7 now. 17 now. Operation 617. 17, but 17, but 17, but now, at 177, but 17, sir, 177, but 17 now, operation 617, but 17, but now, asking 10, at 17, asking 10. Tyson 7, but 17, 17, but now, operation 617, but 17 now, operation 7, research, operation 7 at 17, asking 10. 17, Tyson 700, vir die eerste keer. 17 twice, all through, all done at 17. Kan ek laat gaan? Hulle is weg daar, so baie dankie, 1700. Koper nummer 503.
Dan sê hy, dames en heren, lot nummer 10. Lot nummer 10. 80 stoorlammertjies, dames en heren. Ook hier so in Kararo, dames en heren. Is Doenie Lammers, 30 kilos hier so. Hulle is 10 kilometer uit die dorp uit. Hulle is gespeen, hulle is in die voerkraal. 30 kilogram hier so. Right, dames en heren, wie sê, 1700 nou. 177 177 177 177 now 1770 and 177 177 177 now Dyson 707 177 now Dyson 171 Bedia at 177 banana 1780 now 1780 1780 1780 but now Dyson 780 now 1780 170 now 170 170 brown and 170 once twice sold through roll on and double 170 by donkey 5 million clear. As hy dames en heren gaan aan lot nummer 11 Visa 60 stoorlammertjies dames en heren in Kararo Visa. Is Marino stoorlammertjies 31 kilogram. Hulle is 4 maande oud. Hulle ken kruip 4 dames en heren. Hier is hulle nou lot nummer 11. Right, 2 dames en heren wie sê 31 kilogram hier so. Right, 2 dames en heren wie sê 1800 nou. 1,800 1,800 1,800 now. 1,800 1,800 is at 1,000 1,000 night now. Operation 100 1,000 is at 18 now. 1,800 is now. Operation 1,000 now. At 118 1,000 at 119 but now 1,810 1,810 ladies and gentlemen once 118 twice all through all done no more 118 5 million 2 by donkey. Dan sê hy, dames en heren, lot nummer 12. 60 Meatmaster lammers, dames en heren, 34 kilogram gemiddeld. Hulle is gespeen, hulle is op die pille, dames en heren. Hulle loop so 30 kilometer uit Kararo uit. Dames en heren, lot nummer 12 en 13 is op die selle plaas. Lot nummer 12 en 13 is op die selle plaas, dames en heren. Moenie foute maak hier so nie. 1,530 attack. 1,530 30 but now 1,530 but now 1,530 30 but now at 1,530 but now 1,530 but now 1,540 but now 1,540 at 1,540 but now at 1,540 operation 504 1,540 at 1,540 but now at 1,540 but now at 1,540 but now at 1,540 1,540 once 1,540 twice all through all done. Hulle is nie verkoop nie, ons is klein bietjie koor daarso. Ons sal mee praat na die tyd. Baie dankie. 1,540 koper. Wat is daai koper? Baie dankie. Ons sal mee praat na die tyd. Dan sê hy, dames en heren, ons beweeg aan na lot nummer 13 toe. Hulle is 120. Dames en heren, ons verkoop hulle as stooroeie, maar hulle is al 80% slaggereed. 80% van hulle sal 1s en 2s wees. Dames en heren, hulle weeg 65 kilogram hier so. Kyk hoe lyk hulle daar so pragtig aan vriende hier so. Dames en heren, hulle loop 30 kilometer uit Kararo uit. Hulle is 120 van hulle, dames en heren. 6 maande. 6 maande vol op hierdie aan vriendhuis. 6 maande vol op hierdie aan vriendhuis. Dames en heren, lot nummer 13. 65 kilogram hier so. 65
Dames en heren, moet nie foute maak hier. Wie sê? R2,300 wie sê? At 2,333 bedankt dames en heren. Wie sê oor TT na? Saab met TT sa. At 2,200 dames en heren. Wat silver 2,200 dames en heren. Wie sê saab met oor TT na? At 2,000 oor TT bedankt oor TT oor TT bedankt oor TT bedankt oor TT bedankt. At 2,000 oor TT bedankt oor TT oor TT bedankt oor TT bedankt oor 2,000 nou. At TT oor TT 2,200 bedankt oor TT sa. At TT oor TT asking 10 at TT 10 take it TT 10 take it TT 10 take it TT 20 take it TT 20 take it TT 20 30 take it TT 30 now TT 40 at TT 40 take it TT 40 take it TT 50 but now TT 50 60 now at TT 60 take it TT 60 but now TT 60 sa TT 60 70 now at TT 70 whatever TT 70 70 get TT 80 now get TT 80 get TT 80 but now at 2,290 now get TT 92 3 3 get TT 3 now asking 10 at T3 whatever T3 20 take it T3 20 take it T3 20 take it T3 20 at T3 30 take it T3 30 take it T3 30 take it T3 30 30 T3 30 40 40 berangan T3 40 T3 40 40 T3 50 berangan T3 50 T3 50 take T3 50 60 now T3 60 T3 60 T3 60 now at 2,360 at 2,360 T3 60 berangan T3 60 at 2,300 T3 60 T3 60 berangan T3 60 at 2,360 ladies and gentlemen are you all up to 970 now at T3 70 70 T3 80 80 T3 80 berangan T3 80 80 T3 90 T3 90 90 T3 90 berangan T3 90 T4 T4 4 berangan T4 4 berangan T4 10 T4 10 T4 20 20 T4 20 30 now T4 30 30 T4 30 40 berangan T4 40 50 now T4 50 T4 50 60 T4 60 now at 2,460 60 berangan T4 70 now T4 70 T4 80 T4 80 berangan T4 80 T4 80 T4 90 T4 90 T4 90 25 T5 5 berangan T5 5 T5 5 berangan T5 at 3,500 T5 5 berangan T500 now at 2,500 T5 5 berangan 12,000 now 10 at T5 10 10 berangan T5 10 take it T5 10 sir 2,510 is over T5 10 take it T5 10 asking 20 at 2,510 ladies and gentlemen once at T5 10 twice all through all done and no more 2,5 10 by donkey 5 0 double 12 dames en heren, lot nummer 14, lot nummer 14, 450 steerlammers, dames en heren. Dames en heren, dis Puna Marines hier so. Daar is 25% ooilammers, net 25% ooilammers. Dames en heren, hulle weeg gemiddeld 35 kilogram. Ek sien daar is 'n horing of 2 by op die video. Daar is 'n horing of 2 by. Dames en heren, moenie foute maak hier, die lammers het begin lam van die 15de Januarie tot die 1ste Maart. So dis wanneer die lammers aangekom het. Dames en heren, hulle is op die veld met kruipvoer. Daar's 25% ooilammers, dames en heren. Die res is ramlammers. Hulle is 45 km van Graafrenet af, suid, Jansenwil rigting. Dames en heren, kwaliteit lammers hier so, moenie foute maak hier. Right, two dames and we say, 2,000 rand dames and we say, 1,900 now, 19 but now dames and we say, 19 take is 199 but 1,000 but now but 1,900 be please at 199 but 1,900 but 1,900 now, 1,000 but 1,900 is at 1,000 but 1,900 1,000 but 1,910 at 1,910 20 1,920 1,920 1,920 but 1,920 1,920 at 1,930 1,930 1,930 1,930 1,940 1,940 now. At 1,940, 1,940, 1,940, 1,940, but now 1,940. At 1,940, 1,940, 1,940, 1,940, but now 1,940, sir. At 1,940, 40, but now arms says kwaliteit lammers 410, 50 vanilla. 1,940. At 1,940, but now 1,940, but 1,940, but now 1,940, 1,940, but now at 1,940. 1,950, 60 now. At 1,960, 1,960, but now 1,960, 1,960 now. 1,960, 1,960, but now
1960, 1960, 1960 now, at 1960, 1960, 1960 now, 1960, 7 now, at 1970, 1970, 1970, 1970 now, 1970, 1970 now, 1970 at 1970 actually sigurito, 1970 for your figure, 1970 twice, over, all done, at 1970, ek kom terug na jou toe op hom, 5-0, baie dankie. Dames en heren, lot nummer 15. Lot nummer 15. Hulle is 135 stoorlammers, dames en heren. Daar is 120 van hulle wat manlik is en net 20 vroulik, dames en heren. 31 kilogram gemiddeld en hulle is 25 kilometer noord van Graafrenet, Middelburg rigting. 110 dae oud, ongeskeer, dames en heren, weer eens kwaliteit hierso. 31 kilogram gemiddeld, 1800 nou. 1,800 dames en heren, 17,800 now, 17 now, 1770, 1750 now, asking 1750 now, dames en heren, 1750, asking 1750 now, 1750, thank you sir, at 1750, 1750, 1750, 1750, but now, Dyson, Silver, 5 sir, 1750, 1750, 1750 sir, 1750, 60 now, at 1760, 1760, 1760, but now, 1760, at 1760, 1760, 1760, but now, Dyson, Silver, and 6 176, 1780, 1770 now, 177, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, but now, 1780, sir, 1780, 1780, 1780, 1780 now, Dyson, Silver, and Tartak, at 1780, 1780, 1780, but now, Dyson, Silver, and Tartak now, 1790, 1790, 1790, but now, I'm asking 18, Dyson, 1,000, now, Dyson, 100, 1,800, but over Dyson, 100, 1,000, but over Dyson, 100, at 1,800, Dyson, 100 now, 1,800, but now, Dyson, 100, at 1,000, but over Dyson, 100, dames en heren, over Dyson, 100 now, at 1,800, you show now, over Dyson, 100, asking 10, 1,800, asking 10, 18, asking 10, once, twice, all through, all done, op 1800, ek kom terug, 145, ons is amper daar, dames en heren, kom ons beweeg aan lot nummer 16, 196 stoorlammers, dames en heren, is allemaal ramlammers, 35 kilogram, hulle is gespeen, hulle loop op die veld, dames en heren, hulle is ongeskeer, hulle is in Jansenwil district, dames en heren, weer eens kwaliteit, die volgende paar lotte, al 4 is in Jansenwil district, dames en heren, soos julle kan sien, lot nummer 16, 196 van hulle, en hulle is 35 kilogram gemiddeld hierso. Right, two dames en heren, wie sê, right, two ladies termen, dames en heren, wie sê, 1800 nou, 1800 rand, dames en heren, wat sê, wat 1800 hierso, dames en heren, wie sê, asking 18 now, op 1800 rand, thank you, sir, 18 now, 1000 en dit sa, 1800 hierso, at 18 per 1800, 1000 en op 1800 rand nou, at 1000 en dit sa, op 1800 hierso, 18 now, 1810, take it 1810, take it 1810, take it 1810, but now 1810, at 1810, take it 1810, take it 1810, but now 1810, take it 1820, take it 1820 now, 1830 now, at 1830, take it 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 1840, take it 1840, but now, at 1850, at 1850, sir, 1850, at 1850, 60, negative 1860, at 1860, but 1870 now, at 1870, at 1870, but 1870, 1870 now, 1882, at 1880, but 1880, but 1880, 1890, at 1890, negative 1890, negative 1890, sir, 1,900, but now, at 1,100, sir, but 1800, sir, at 1,900, ladies and gentlemen, sir, or Dyson, near now, 119, take it 119, take it 119, 20, 120, 120 now, at 120, 120, 30, take it 130, take it 130, take it 140, 40 now, at 140, 40, 140, 40, 140, but now, at 1,940, 40, sir, operation, the 140, sir, at 140, at 140, 40, 140, 40, 150, 150, but now, 150, 40, 150, but now, operation, the 150, sir, at 150, 150, 160 now, at 1,960, 160 now, operation, the 160, sir, at 160, operation, the 160, 160, but now, operation, the 160, sir, at 160, 1960 is on arms, there is seker is at 1960, ladies and gentlemen,
1960 at 1960 once. 1970, 1970, 1970, 1970, but now at 1970, at 1970, but now, we said 1970, 1970 now, at 1970, 1970, 1970, 1970, but 1970 now, operation the 170, so at 1970, at 1970, ladies and gentlemen, are you sure? Once. 1980 at 1980, take it 1980, better 1980, better 1980 at 1990, better 1990, better he's asking 5 at 1990, get 1990, better 1990, better 1990, better he's asking 5. Mark for Klankies also 1990, asking 5 once. 195 at 1995 at 1995 asking 200 now dames and herren wat silver 2000 now at 1995 dames and herren eerste keer 1995 for the second time. Ladies and gentlemen, are you all through and done at 1995? All through, all done. En is weg daar so baie dankie 1995. Koper nommer 5003. Dames en heren, lot nummer 17 sal nader gery word aan die dorp. Hulle sal 5 km buite die dorp gelaai word. So dames en heren, lot nummer 17 sal nader gelei word na lot nummer 18 toe. Dis basies 7 km uit die dorp uit. So 17 en 18 is op dieselfde plaas, dames en heren. Ons vul nou vir lot nummer 17 op. Dis 78 Merino en Merino Dormer kruislammers. 30 kg gespeen op die pille hier so, dames en heren, ongeskeer, dames en heren, is 4 maande uit hierdie lammers, dis kwaliteit weer eens hier so. Janse Wildestrik hier so. Right, toe dames en heren, is 78 van hulle, is lot nummer 17. Right, toe dames en heren, wie sê, staan by 17 now, 1700 dames en heren, wie sê, her 17 now, 17 thank you so, her 17, seker 17, seker 17, burger 17, seker 17, burger 17, seker 17, burger 17, but now, 18, seker 17, seker 17, burger 17, seker 17, but now, 17, burger 17, seker 17, 10 now, her 17, 10, seker 17, 10, 20 now, her 17, 20, seker 17, 20, 17, 20, 17, 20, 17, 20, but now, her 17, 20, 20, burger 17, 20 sa, 1720 now. Dis kwaliteit lammers, dames en heren. Kyk hier so na ons kruislammers by 1720, 1720, 1730, 1730, 1730, 1740, but now 1740, 1740, 1740, 1740, but now 1750, 1740, 1740, 1740, 1740, but now 1750, 1740, sa 1750, 1740, 1740, but now shall you see at 1750, ladies and gentlemen, are you all up and down at 1750, ladies and gentlemen, 1750 once, at 1750 twice, all through, all done at 1750. Dames en heren, ek is seker ons gaan regkom, ons is net 'n klein bietjie kort, 5003, ek is seker daarvan ons gaan regkom, ons praat vir jou net sodra ons laas by die veiling. Dames en heren, lot nummer 18, 17 en 18 word op dieselfde plaas gelaai, dames en heren. Dat is 44 stoorlammers, Doenie Merino lammers, dames en heren, 29 kg. Hulle kenkruipvoer, dames en heren, is 3 tot 4 maande oud. Dames en heren, moenie foute maak hier. Hier is ons hulle nou, 1650, 1650, dames en heren, wie sê wat silver duisend, 650 rand, dames en heren, wie sê 1650, 1650, dames en heren, 12,600 nou, 1650 now, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, beer, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, 60 now, 1660, 1660, 1660 now, 1660, 1660, 1660, 1660, but now 1660, operation 600. 1670 now, at 1670, 1680, 1680, 1680, 1680, 1680, bid, at 1680, 1680, 1680, but 1680, sir, 1680, is on 1680 now, at 1690, 90, 1690, sir, 1690 now, at 1690, 90, 1690, 1690, 1690, sir, 1690, 17 now, at 17, 17, 17, 17, but now 17 asking 10 now, at 17, 17, 17, but now 17, 10 now, at
117, get a 117, 10, get a 117, 10, get a 117, but I got a 117 now, at 117, sir, at 117, 10, get a 117, get a 117, 10, get a 117, sir, at 1,710. Oh, through 1720 at 1720, 20, get 1720, 20, get 1720, 20, get 1720 at 1720, 20, get 1720, 20, get 1720, 20, get 1730, 30, get 1730, but now at 1730, 30, get 1730, sir, 1,730 at 1730, ladies and gentlemen, all and done at 1730 once, 1730 twice, all through, all done. En let's weg daar zo bij, dankie, 1730. 533, ek sê vir jou baie dankie. Dan sê hy, dames en heren, lot nummer 19. Lot nummer 19, nog steeds in Jan se Wildestruk, dames en heren, is lot nummer 19 is 36 slaglammers, dis Afrino en Marino kruislammers. Hulle is in die gemiddelde gewig van 40 kg laasweek gewees. Hulle is op die pille, dames en heren. Dames en heren, moenie foute maak nie, en hulle is ongeskeer. Hulle is nog nie geskeer nie, dames en heren. Hulle is ongeskeer hierso. Right, dames en heren, wie sê, 1000 die horror attack. At 199, but dames, I get 1,000, I get 199, but 1,000, I get 1000, the horror now. 1,000, I get 119, take it 119, take it 119, 20 now. At 120, 30, take it 130, 40, 40, 140, but I get 150, sir. At 150, but I get 150, but I get 160, at 160, 70, at 170, 190, get 190, get 190, but I get 1,990, 1990, at 1990, but I got a 2, whatever 2, whatever 2, pound, whatever 2, but now whatever 2, pound, whatever 2, but now whatever 2, pound, whatever now 2,000 now. At 2, pound, whatever 2, but now 2,000, at 2,000, ladies and gentlemen, once, 2,000 twice, all through, all done. 2,000 by donkey, 2,000, pie number 151. Dan sê hy, lot nummer 20, lot nummer 20, 50 stoorweeë, dames, dit is 'n laat inskrywing hierdie. Lot nummer 20 is 50 stoorweeë, is vleismerino weeë, dames en here, 59 kg het hulle geweeg. Hulle het 6 tot 8 weke volop, dames en here, en hulle is in Aberdeen, 30 km van Aberdeen af, dames en here. Dis 50 van hulle vleismerino tipe weeë so. Right, 59 kg is so gemiddeld stoorweeë. Stories. Right, dames en heren, sê 2000 rand is 2 pound nummer 2 banana dames en wat sê nummer 2 pound 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 number 2000 nou 2 pound nummer 2 banana dames en wat silver 2 pound nummer 2000 is 2 pound nummer 2 banana dames en wat silver leisen die word nou 19 now leisen die rand dames en wat silver leisen die rand dames en wie sê wat silver leisen die rand is op lot nummer 20 dames en lot nummer 20 1900 op die stoorweeë. 19, 1900 hierso. Dames en heren, maar nie foute maak nie. Groot raam olie, weeg al klaar, 59 kg, dames en heren. 1900, Aberdeen distrik. 1900 hierso. Enige belangstelling, dames en heren, 1800. Dan gaan ek net eers laat oorstaan. Geen belangstelling nie. Kom ons beweeg aan, dames en heren, na lot nummer 21 toe. Dames en heren, 30 stoorlammertjies, hulle weeg 26 kg gemiddeld, voerkraal aangepas, 20 km noord van Middelburg af. Lekker om 'n lorry vol te maak hierso. Daai twee dames en heren, wie sê 1500 nou. 14, 1400 rand dames en heren, wat silver 1400 rand dames en heren, wat silver 1400 nou. 14, thank you sir. At 14, 14, 14, 14, but now at 1000, 4, but now 14, but now 1400 is at 14, 4, but now 14, but now 1400 now. 10 at 114, take it 114, 10 at 114, 20 now. At 114, take it 114, 20 at 114, 20 at 140, 30 at 140 now. At 1430, 30 at 1440, get 1440, get 1440 now. At 1440, sir, 1440, 1450, at 1450, get 1450, but now 60. At 1460, get 1460, but now 1460. I'm out loud, I'm out, sir. 1460, once and twice, all through, all done. Let's back down, so by donkey, 1460, 145. Dan sê hy, dames en heren, lot nummer 22, 23 en 24 loop allemaal in Peerston op dieselfde plaas. Lot nummer 22 is 38 Hamels, dames en heren, Persie Hamels, 34 kg gemiddeld, 34 kg gemiddeld, dames en heren.
As hy, dames en heren, wie sê, 1200 nou, dames en heren, 1, 2, take it, 1, 2, benagar 1, 2, take it, dames en heren, wie sê, 1, 2, sa, 1, 2, take it, 1, 2, benagar 1, 2, take it, 1, 2, benagar 1, 2, sa, 1, 2, my bot now, 1, 2, take it, 1, 2, benagar 1, 2, take it, 1, 2, benagar 1, 2, 10, 1, 2, 10, take it, 1, 2, 20, 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 take it, 1, 2, 25, 1, 2, 25, I got 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 1, 2, 25, and 1, 2, 25, I got 1, 2, 25, I'm klaar, I'm dit is 1, 2, 25, once, twice, all through, 1, 2, 30, and 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30 now, and 1, 2, 30, 30, asking 5, and 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, and 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, 30, 1, 2, 30, but 1, 2, 30, 1, 2, 30, ladies and gentlemen, are you all three done at 1, 2, 30, once, twice, no more. En let's back daar so, 5-0, double 2. Lot nummer 23, 70 oeye, dames en heren. Persie oeye hierso, 43 kilogram gemiddeld. Right, two dames en heren, wie sê 1-5. 1-5, burger 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 1-5, but now, operation burger 1-5, burger 1-5, burger 1-5, burger 1-5, but now burger 1-5, 10, burger 1-5, 10, take it 1-5, 10, take it 1-5, 20, take it 1-5, 20, take it 1-5, 20, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, at 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30 now, at 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, sa, at 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, 30, 1-5, 30, at 1-5, 30, ladies and gentlemen, are you all three and done no more? At 1-5, 30, ladies and gentlemen, all three, all done, no more. Dames en heren, so klein bietjie kort daar so. 1-3-30, ons kom terug na jou toe, 149. Ons kom terug na jou toe. Dan sê jy, dames en heren, lot nummer 24. Lot nummer 24 is die Persie Ramme, is 13 van hulle, dames en heren. Dis 13 van hulle. Right, hey, dames en heren, wie sê, ladies and gentlemen, lot nummer 24 van hulle. Persie Ramme is 1-7, seker 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 1-7, but now, Dyson, seker 1-7, seker 1-7, seker 1-7, seker 1-7, but now, Dyson, 7 is 1-7, seker 1-7, seker 1-7, seker 1-7, 10, 1-7, 10, seker 1-7, 10, seker 1-7, 10, seker 1-7, 10, seker 1-7, 10, 20 now, 1-7, 20, seker 1-7, 20, 30, seker 1-7, 30, seker 1-7, 30, 40 now, 1-7, 40, seker 1-7, 40, seker 1-7, 40, but now, 1-7, 40, 1-7, 40, seker 1-7, 40, but now, 1-7, 40, 50, at 1-7, 50, at 1-7, 50, but 1-7, 50, so 1-7, 50, at 1-7, 50, ladies and gentlemen, are you all three and all done more? At 1-7, 50, 1750, all three, all done, no more. Ons kom terug na jou toe, 149, baie dankie. Dan sê jy, dames en lot nummer 25, lot nummer 25, hulle is 52 slaglammers, dames en 46 kilogram gemiddelde gewig, doen die lammers in die voerkraal, Multino omgewing, hulle is 52. Right, dames en moet nie foute maak hier so nie. Wie sê, 2,300 dames en wie sê, at 233 banana dames en wat sê, oor 2 banana dames en wat sê, oor 2 nou. Hulle is dames en hulle het lang hol op soos julle kan sien na so. 2,200 dames en wat sê, 2,200 dames en wie sê, 2 sa. At 2,200 dames en wat sê, 2,200 is so. 2,000, enige belangstelling op 2,000, 2,000, dan gaan ons net eers aanbeweeg. 2,000 attack. At 2,000, 2,000, now 2,000 now. One better 2,000 now 2,000 is social series at 2,000 now 2,000 almal dit is op 2,000, 2,000. Ons is so klein bietjie kort, maar ons kom terug na jou toe. Baie dankie. 509 2000. Ons kom terug na jou toe. Baie dankie. Dames en here, ons is klaar met die skaap. Ons gaan net so 2,5 minute gee. En dan gaan ons met die bees begin. Baie dankie. Ons gaan weer
Dan sê hy, dames en here, ons gaan aanbeweeg met die colors, met die B's. Daar's nie so baie lotte nie, so ons behoort nie met baie lank julle op te hou nie. Baie dankie. Dames en here, lot nommer 30, lot nommer 30. Dames en here, is 110 speencolors, dames en here. Bonsmara colors, 70-30 split. Dames en here, gemiddelde gewig is plus minus 225 kilogram. Daar is RMIS nommers, dames en here, 6 tot 7 maande oud. Dames en here, die boer wil verkieslik donderdag 13 Augustus laai. OK, ons kan ook as gevolg van die weer en die sneeu en alles, kan ons dalk maandag asseblief laai. So, as ons dalk maandag asseblief kan laai, daar gaan 2 laaipunte wees, dis by dieselfde boer. Dis nie baie ver uit mekaar uit nie. Die verste laaipunt is 30 km uit Kraddock uit. Die verste laaipunt is 30 km uit Kraddock uit. So dis 110 speencolors, Bonsmara colors, top kwaliteit. Lot nommer 30, wie sê? Right, two dames here, we say, start by number 10-5, at 10-5, number 10-5, 5 an hour, number 10-5, 5 an hour, number 10-5, number 10-5, 5 an hour, number 10, number 10, tower, number 10, tower, now 10 days a day, at 10 tower, number 10, 10 banana, arms here, we say, number 10, 10 banana, number 10, tower, now 10 days in his at 10 things, number 10, 10 banana, number 10, number 10, 1, 1, 10, 1 banana, number 10, 1, at 10, 1, number 10, 2, 3, 10, 2, 10, 3, 3, 10, 3 banana, number 10, 3, at 10, 3, 3, 10, 3 banana, number 10, 3, 10, 4, number 10, 4, 4, 10, 5, 5, 10, 5 banana, number 10, 5, 10, 5, 5, banana, number 10, 6 now, 10 days and 6 on the Lisa, at 10, number 10, 6, you got a 10, 6 banana, number 10, 6 banana, number 10, 6 now, 10, 7 now, at 10, 7, number 10, 7, 7, got 10, 7, 7, 10, 7 banana, number 10, 7, at 10, 7, number 10, 7, 7, got 10, 7 banana, number 10, 7, 7, down service at 10,000, 7 now, at 10, 7, number 10, 7, 7 banana, number 10, 7, of 10 days and 7 asking 50. 10 8. 10 days and over the saw at 10 8 over 10 8 8 banana arms get a 10 pound over 10 8 50 get a 10 8 50 banana over 10 8 50 at 10 8 50 over 10 8 50 get a 10 8 50 10 9 9 banana over 10 9 9 banana over 10 9 9 banana over 10 9 50 asking 10 9 50 over 10 9 9 banana arms get over 10 9 up 10 days and 900 get 10,000 out of banana over 10 9 9 banana arms get a full frag arms get is at 10,900 banana over 10 9 9 banana quality colors is at 10 over 10 9 9 banana over 10 9 banana asking 50 at 10 9 over 10 9 9 banana arms say over 10 9 9 banana arms get we say over 10 9 up 10 days and 900 arms get is at 10,900 asking 50 10 days and 900 arms get we say asking 50 now at 10 9 once 10 9 twice all through all done op 10,900 10 9 wat maak ek? Dat mag gaan 10,900 baie dankie koper 5015 Dames en lot nommer 31 daar so hulle was 90 op die katalogus hulle is nou 100 Johan ek wil net seker maak hulle is nou 100 colors daar's net 'n paar fotos dames en here ons het nie 'n video van hulle nie so kyk maar deur die fotos hulle is lot nommer 31 dis 100 kruiscolors hierso dames en here Bonsmara Brangus kruiscolors hierso 90-10 split hierso dames en here meestal is bull colors dames en here geskatte gewig 240 hierso dames en here moenie foute maak nie hulle het RMIS nommers hierso 7 maande oud weer eens kwaliteit hierso moenie foute maak nie 30 km uit Kraddock hierso 30 km uit Kraddock dames en here moet jy sê right two dames en here sê of days na dan hierso at 11 father now be of days na dames en here sê 11 but be of days today at 11 but dames 11 father 11 1 11 but 11 1 11 2 take 11 2 take 11 2 but now over 11 2 at 11 2 take 11 2 but 11 2 take 11 2 but 11 2 take 11 2 11 3 take 11 3 but 11,000 take 11 4 now at 11 4 4 11 4 but 11 4 4 11 4 but 11 4 of days and 11 4 4 11 4 but
11-4, 11-4, but now half-decent, fit on now, asking 5, at 11-5, 5 at 11-5, at 11-5, 5 at 11-5, at 11-5, 6 now, at 11-6, at 11-6, but at 11,000, 11-7, 11-7, but now, half-decent, now, 11,000, at now, half-decent, now, at 11-8, but 11,000, at half-decent, now, at 11,800 now, the half-decent, now, asking 50, at 11,000, at now, half-decent, now, 11,050, at 11,850, 11,850, but now 11,850, 11,850, but 11,850, asking 9, at 11,850, 11,850, but 11,999, but 11,000, at 11,000, at 11,999, 11,900, 11,900, 11,000, at 11,900, asking 50, at 11,900, now 11,000, at 11,950, at 11,950, 11,950, but 11,000, at 11,950, at 11,950, sir, 11,000, 950, sir, at 11,950 once, at 11,950 twice, all through, all done, and no more. 11,950, koper 508. Ek sê vir julle baie dankie. Dames en here, lot nummer 32 is 60 Brahman, Saralai en Brandwie kruiskanners. Hulle is bitter mooi, dames en here. 50-50 split op die geslagsverhouding daarso. En dames en here, hulle gewig is 260 kg. 260 kg is hulle gemiddelde gewig hierso. Hulle is so tussen 8 en 9 maande oud. Dames en here, bietjie smaarder, maar top kwaliteit. Dames en here, die laai datum asseblief 2021 Augustus. 2021 Augustus asseblief die laai datum maak. Dames en here, jy kan jou vraag volmaak. Daar is nog lot 33 en 34, moenie hulle vergeet nie, so jy kan jou vraag volkoop daarso. Dames en here, lot nummer 32, 60 van hulle hierso. Moenie foute maak nie, 30 km uit Karabag uit hierso. Right, tell dames and we say, ladies and gentlemen, dames and we say, what about 11,800 now? 11,800 dames and what silver 11,800 now? 11,000 and it's 11,800 dames and what silver 11,800 now? At 11,800 dames and we say 11,800 is 11,500. Stop at 11,500. At 11,500 dames and we said 11,500 dames and 11,500. 11,500 11,500 dames and 11,500 11,500 11,600 at 11,600 but 11,000 11,600 11,000 Singer but now Basin Singer now at 11,700 11,700 but now Basin now at 11,800 11,000 at 11,900 11,000 at 11,900 over Basin never not 11,000 at now Basin never 12,000 now over 12 but now 12 Basin now at 12,000 12 1 got 12 1 but not 12,000 1 got 12 1 but not 12 1 at 12 Basin 12 1 1 got 12 1 but got 12 Basin now at 12,100 sub 12 Basin at 12,000 what about asking 50 at 12,1 1 I got 12,1 but I got 12,000 1 I got 12,1 but asking 50 at 12,150 got 12,150 but I got 12,002 what about 12,2 got 12,002 but now at 12,2 but I what about 12,2 got 12,002 what about 12,2 at 12,002 what about 12,2 got 12,002 but now what about 12,2 asking 50 at 12,002 what about 12,2 got 12,002 but now what about 12,2 once at 12,200 twice all through all done 12,200 thank you sir. 5015 ek sê vir baie dankie. Dames en heren, beweeg ons aan na lot nummer 33 toe, lot nummer 33, lot nummer 33, hulle is 32 van hulle dames en heren. Bonsmara Colors 220 kg, 7 maande oud, Karadok omgewing dames en heren, hulle is ook so 30-40 km uit die dorp uit, ook so 30-40 km uit die dorp uit, lot nummer 33, lot nummer 33, 220, hulle is allemaal bulcolors, moenie foute maakie, wie sê, 10,800 rand dames en wie sê, staan oor met 10 uit, dames en wie sê, oor met 10 uit, 10,800 rand dames en wat silver, 10,800 rand nou, oor met 10,000, but now oor met 10 uit, asking, 10 uit,
10,800 dames en heren, we say we're about 10, thank you sir. At 10, we're about 10, we're about 10,000, we're about 10, we're about 10,000, we're about 10 now. 10,800, 10,000, we're about 10, we're about 10,000, we're about 10 now. Okay, we're about 10, 9, we're about 10, 9, we're about 10, 9, we're about 10, 9 sir. 10,000, we're about 10, 9 now. At 10,000, we're about 10, 9, we're about 10,000, we're about 10, 9, we're about 10, 9. At asking 11,000 sir. At 10, 9, we're about 10, 9, we're about 10, 9, we're about 10, 9, we're about asking 50. At 10, 9, 50, we're about 10, 9, 50, but down we're about 10, 9, we're about 10, 9, 50 sir. At 10, 9, 50, we're about 10, 9, 50, 50, 10, 9, 50 asking 11. At 10, 9, 50, we're about 10, 9, 50, 10, 9, 50, but down we're about 10, 9, 50. At 10, 9, 50 asking 11,000 at 10, 9, 50, 50, 10, 9, 50, 10, 9, 50, 11, 11, but now we out there sit down. At 11, 11, but now we out there 11, 11, now we out there sit down. At 11, 11, now we out there 11, 11, now asking 50. At 11, now we out there sit down. At 11, but now we out there sit down. You're asking 50. At 11,000 asking 50. 11,000 is asking 50 once. Asking 50 twice. All through. All done. At 11,000. 11,000. Ons is so klein bietjie kort daar so. As maar laat gaan. Hulle is weg daar so baie dankie 11,000. Ekskuus nog. Koper nommer 5015. Dan sê dames en heren, lot nummer 34 is 18 Bonsmara Colors, 60-40 geslagsverhouding dames en heren, hulle is lekker lig, 190 kg dames en heren, 190 kg, hulle is reeds geënt vir bek en klauw, dames en heren, 7 maande oud, Hofmeyer, 7 maande oud, Hofmeyer, 18 van hulle, 190 kg dames en lekker ligte colors hier so. Right, dames en we say, what about 9,000 now? 9,000, what about 9, but dames en we say, what about 9, but now, what about 9, what about 9, what about 9,000, what about 9, what about 9,000 now, what about 8,000, what about 9, but now, what about 9,000, what about 9, but now, 9,000 now. At 911, I got 9, 1, but I got 90, take it 90, but I got 90, take it 90, but now, what about 90? At 90, take it 90, but now, what about 90, take it 90, but now, what about 90, take it 90, but now, asking 50. At 90, what about 90, take it 90. But now, what about 90, take it 90, but now, what about 90, take it 90, but now, 9,200 sir, 9,200 sila sigri sir, oh, 9,90, take it now, I'm asking 50, at 90, asking 50, once, twice, all through, and all done, 90 by donkey, 9,200, koper nummer 5008. Dames en heren, daar was net 'n tikfout op die katalogus. Lot nummer 35 is 56 koeie en daar's 13 wat al klaar gekalf het. So daar's 43 wat nog dragtig is en 13 koeie met 13 colors. So ons verkoop laas 'n pakkie, 56 van hulle in totaal. Dames en heren, daar in hierdie lot 35 is daar plus minus 80% Bonsmara kruiskoeie, 20% Angus Wagyu kruiskoeie. Dames en heren, hierso is hulle nou, dit is top kwaliteit koeie, jy kan sien nou is in 'n goeie kondisie, die laaste koeie sal kalf teen einde Oktober, die laaste koeie sal kalf teen einde Oktober. Dames en heren, dis lot nummer 35, hulle loop in Hofmeyer district hierso, lot nummer 35, lot nummer 35, en lot nummer 36 is ook op dieselfde plaas. As hy dames en heren, lot nummer 35, right, dames en heren, we sê, top kwaliteit koeie, so dames en heren, is besig om te kalf, soos julle kan sien. Right, dames en heren, we sê, what about 18, hy 18, nou, what about 18, 18, but dames en heren, we sê, what about 18,000 nou, 18, what about 18, 18, but dames en heren, we sê, what about 18, 18, but dames en heren, we sê, staan by at 17, sir, at 77, but now, what about 77, but now, 17,000 rand, dames en heren, we sê, staan by, what about 17, but now, 17,000 nou, at 77, but now, what about 77, but now, 17, what about 17, what about 16,5, at 16,5, what about 16,5, 16,5, thank you, 16,5 on the floor, at 16,5, what about 16,5, 16,5, 16,5 now, 16,500 now, at 16,5, 16,5, 16,5, but now, what about 16,5, at 16,5, what about 16,5, 16,5, but now, what about 16,5, 16,5 there, at 16,000, 16,5, but now, 16,500 nou, dames en heren, die koeie is besig om te kalf, die kalfies is al by julle, dames en heren,
Einde Oktober is hulle klaar gekalf. 16,500 hektaar. At 77 banana with 77 banana 17,000 dollars. 77 banana 17 with 77 banana 17,000 is at 77 banana with 77 banana 17 with 77 banana 17,000 is at 77 banana with 77 banana 17,000 dollars. 17,000 what 75 with 75 575 575 banana with 75 at 75 575 575 banana with 75 75 banana 18 at 75 575 575 banana with 75 at 17,500 grams there is 17,517.5 once 17,500 twice. Ladies and gentlemen, all through, all done at 17,500 kan ek kry. Ons is 'n klein bietjie kort daarso. Ek sê vir julle baie dankie. Ons praat na die tyd. 17,500 baie dankie. Dames en heren, dan lot nummer 36 is 86 koeie waarvan 6 klaar gekalf het en 80 nog moet kalf. Dames en heren, op dieselfde plaas 80% Angus Wagyu kruiskoeie en 20% Bonsmara koeie. Dames en heren, moenie foute maak nie. 86 koeie hierso ook klaar gekalf teen einde Oktober. Hofmeyer distrik, selfe storie, wie sê, hoor met 70 now. 17,000 rand, dames en heren, wie sê asking 16, 60 banaan, 16,000 rand, dames en heren, wie sê hoor met 16, 60 banaan, hoor met 15, 15, hoor met 15, 50 banaan, hoor met 15, 50 banaan, hoor met 15, 50 banaan, 15,000 rand, dames en heren, wie sê, 15, 50 banaan, hoor met 15, 50 banaan, 15,000 rand, dames en heren, wie sê, 15, 15,000 rand, dames en heren, wie sê hoor met 15, 50 banaan, 15,000 rand, dames en heren, enige belangstelling is op 15,000 rand op hulle, dames en heren. Hulle is besig om te kalf. 15,000 rand, enige belangstelling op hulle. 15,000, 15,000, dan gaan ons net eers aanbeweeg. Baie dankie. Dames en heren, vir al my verkopers en my kopers op die veiling, almal wat ons ondersteun het vandag, ek sê vir julle baie dankie. Dames en heren, dankie vir almal se ondersteuning. Ons sal so vinnig as moontlik terugkom na julle toe na die veiling. En dan tref ons die laaireëlings van daar af. Baie dankie.